tu te chibai ule weekly round up hun kan lo thleng le ta a kan caution rong bol na sang sang chan chin I lo clear howang u Synod Book Room Mobile Bookshop 2020 nei ani March ni som paru ka chang ni som ni pakhat chung khan Synod Book Room chuan an rong bol na chi khat thingtlang khokil khorzo ka mi ten Synod Book Room an chorve theina tura a hmuna vakal chilawa chuarun pui Mobile Bookshop chu tlang dung pali tui chang ral tlang dung tui pui ral tlang dung sial kal tlang dung le ha chek tlang dung tetlo in khosom thum pakwa an kalani tun chu Mobile Bookshop a hian truck pali mangin an kala zing le tlai tin kho shan zela special sale hi nei ani hetiang hian thok tu te an kal tui pui ral tlang dunga upalal ring le na le tlangwalal thamwana tui chang ral tlang dunga pumal somdong liana supervisor Synod Book Room le tlangwaram phangzawa sial kal tlang dunga pu kelal lungmwana le tlangwalal rin kima ha chek tlang dunga pu bilal chantluang le pulal rimoyete an kal ani mission rongbol na sang longai thla ila kumsang ni som ni February thla thlenga mission field sang ring thar nei dan chu hetiang hi ani Arunachal and Assam Mission East somni Arunachal and Assam Mission North somni pakwa Arunachal and Assam Mission West somparuk Assam sompakhat Barak somparuk Delhi somni pakwa Home Mission North somthum pathum Home Mission South Bial Jharkhand somruk pathum Karbi Anglong somni pariat Kolkata zani somnga pariat Lucknow somni panni Masi Sangati Zasari somli panni Nepal somni pakhat Odisha somruk pali Patna som pariat Siliguri somni pakwa Tripura za somruk pathum anvain sangkhat zanga somli panni anni Arunachal in Assam Mission Field North March ni sari changani kwa chung khan alo pastor bial in khom pui vai somni pakhat na alo ko shan ane ni a thupui idin thar le ang u ti chu field secretary ne na train ngai thak chinani March ni riat Pathianni khan janai biala puitling pakhat lali swa zui turin a in pe alo ko shanin alo civil hospital damlo zongzong tetlo in a tu te sematong trai sakna hunan man ba ka thok tu ten bogne khwa outreach ne in field rising day puala an tho khom sum churing thar damlo cancer tan puina nan hlana bogne kholai motor kong pui khwar te no in van tlang tan na thata kan thok bok ani boleng biala thok tu ten sum tho khoma an siam thuthleng bench pakwa lai boleng civil hospitala an hlan boka koreng ko shanin thuthleng se panni ngen chan ne siamin pangin civil hospitala an pebok Arunachal and Assam Mission Field West March ni riat Pathianni khan field huam chunga bial pathum trizino madhuri pathar le laime kuri ko shana tela liswa zui turin mi pariat an oma madhuri pathar ko shana baptist ko shana tangin chung ko khat member pali omna chu kan ko shana anin pebok Manipur area March ni sar in rini khan Manipur area KTP ten cleanliness drive nei in thalai sang khat chuangin Churachandpur khopui kong dung anthian fai ani tuna chuan Synod puipa the program longai thla ila Reverend Alal Changliana moderator March ni somni pathuma changani somthum pakhat chung in office a omang Reverend Lian Ming Thanga Silo senior executive secretary March ni somni pathuma changani somthum pakhat chung in office a omang Reverend B Sang Thanga executive secretary March ni somni pathuma changani somthum pakhat chung in office a omang Reverend Kelrin Moy executive secretary March ni somni pathuma worship cell meeting a thu ang OM Thurel Boswin senior executive secretary Reverend Lian Ming Thanga Silo ne na changa ko shan mi te ne na ngen na kan han puang nge Health Minister Government of Mizoram le Health and Family Welfare Government of Mizoram ne na changa coronavirus COVID-19 chung changa mala tura min ngen angin Synod officers meeting ni som pasari thu chuan anhuai mi ang hian mi puite ne na ngen na siama he ko shan mi ten ngai pui mo azom theu turin kanin ngen ani ko shan mal ko shan meichia KTP ko shan pawalai pol biale presbytery huwa pa pui pun na ang chi reng le Synod mingaram chung le rampo na zin chwana lam chi reng chu ti lo ni se chung te chu retreat camping crusade consultation seminar meet chi sang Tual chung ko shan Pathian biak in khom nei le nei lo chu ko shan mal zalen na ani hei hian March ni som pasari sang ni som ni thole ni zana tanga April ni som panga sang ni som ni lai ni chung a hwa mang khati zong khatun chuma ta na weekly round up hun kan man the te chu ni e